Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите новости на канале Казахстан Уйгурлары. С вами ведущие новостей Машурова Дильназ и Адиля Масымжан. Ассаламу алейкум, hürmetli Казахстан Уйгурлары каналының көрермәнләре. Сезләрнең алдыңларда еңлыклар бөлүменең жүргүзгүчеләре Адиля Масымжан ва Машурова Дильназ. Хузурыңларда һәптелек еңлыклар. Уйгур милли мәдәният мәркәзенең кеңәйтелгән мәҗлесенең якуни ва планлары. Мосты дружбы Казахстана и Кыргызстана. Круглый стол на Иссыкуле. Ташкентте Карлин Махпировның 60 яшьлык тәвәллүдүгә бегышланган Казахстан ва Үзбекстан дуслыгы, Түрк дөньясы фикердашлыгының үлгесе мавзусында түгеләк үстәл булып үтте. 23 ноября в Алматы прошел форум уйгурской молодежи, посвященный 950-летию Дивани Лугата Тюрк. 7 декабрь көне Алматы шәһәрендә Зия Самединың 110 жыллыгыга бегышланган түгеләк үстәл булып үтте. Исмаилжан Иминов был удостоен золотой медали Чокана Валиханова за вклад в чекановедение и исследования Центральной Азии. 16 декабрь көне Астанада президент Касым-Жомарт Токаевның мустақиллык һәммәдән кыйммәт мақаласы асасында жылның әң яхшы устаз, жылның әң яхшы яшь мутахасси мукафатлары тапшырылды. Абдулла Розбакиев намыдагы 153-нче мәктәп гимназиясының муалlimләре кызгын шәкелдә катнашты. Фонд Джанан организовал благотворительную новогоднюю елку для особенных детей и взрослых инвалидов с детства, собрав более 320 участников. 27 декабрь көне Казахстан Халық Ассамблеясының Жомарт Жан лайыхасы даирәсендә номер 89-нчы мәктәптә хәйр-хақлык акциясы үткәрелеп, балаларга яңа жыллык татлыклар тәкъдим кылынды. 25 декабря в Алматы отметили 30-летие маслихата города, на котором Рустам Кайриев был награжден медалью за вклад в развитие города. Уйгур милли мәдәният мәркәзенең кеңәйтелгән мәҗлесенең якуни ва планлары. Cumhuriyetlік достық өйде Қазақстан Cumhuriyeti'nin müstakillik күніге бегішланған Қазақстан ұйғырларының Cumhuriyetlік Milli Мәдәният Мәркізі башқұрыш әзаларының жыллық кеңейтілген мәжілісі болып өтті. Мәркез рәисе Долқунтай Абдухалил müstakillik күнінің тарихи әһәмиятini алахида тәкитләп, һәр бір қазақстанлықның ислахатларını әмәлгә ашырыштыки ролini тәкитледі. 2024 жылы Қазақстан ұйғырларының Cumhuriyetlік Milli Мәдәният Мәркізі тәріпіден 64 қытымлық регионларға сәпәр, 22 форум, 30 мәшрәп вә 12 экологиялық акция өткізілді. Әхлақи вә психологиялық ярдәм көрсетілді. 163 адам ішқа орынлаштырылып, 50 студентның оқыш хырajeti төләнді вә 400 миллион тәңгіден ошық лайыхәләр әмәлгә ашырылды. Қазақстан Халық Ассамблеясы акцияларының даирәсендә 31 миллион тәңге өлчіміде хәйр-хақлык ярдәм төленеп, регионлар вә Алматыдан әвәтілді. Шуның белән бергә спорт мусабақлары, халыкаралык илми конференциялар уйыштырылып, төрле китаплар нәшр кылынды. Мәҗлестә Қазақстан Халық Ассамблеясының 30 жылга бегышланган эш хәрәкәт планлары вә мәркәз филиалларының хисабатлары тәкъдим кылынды. 2024 жылы әмәлгә ашырылган эшләр канаатланарлык дип баһаланды. Җәмгыятьлек размәнлекне күчәйтишкә хәссе кушкан фәалиятләр тәбрикләнде вә мукафатларга сазавар булды. Ассаламу алейкум. Ни для кого не секрет, что уйгуры являются наследниками богатой культуры, обычаев и традиций. И для того, чтобы внести свой вклад в воспитание будущего поколения, мы не должны забывать об этом. Энциклопедия, состоящая из 2 томов, написанная на 2 языках, русском и уйгурском, известного писателя и драматурга Масымжана Зульпикарова, путешествие по истории одного из самых древних народов Центральной Азии. Книги, обряды и традиции уйгуров, а также уйгурские народные сказки станут бесценным источником знаний для тех, кто интересуется этнографией, фольклором, а также изучением уйгурского языка. Приобретая их, вы получите больше знаний, уважения, понимания традиций и обогатите свой внутренний мир мудростью и красотой уйгурского народа.
Мосты дружбы Казахстана и Кыргызстана. Круглый стол на Иссык-Куле. В Караколе прошел круглый стол «Дружба народов через познание культуры и ее исследователей», посвященный межкультурному взаимодействию. Мероприятие приурочено к 60-летию председателя Бостандыкского игурского культурного центра города Алматы и директора Фонда культуры тюркских народов Туран Дуньясы Карлина Махпирова. Круглый стол объединил ученых, поэтов, студентов и представителей этнокультурных объединений. Главной темой мероприятия стало взаимодействие родственных народов через изучение культуры и языков. Особое внимание уделили исследованию труда Махмуда Кашгари «Дивани Лугат ат-Тюрк». Карлин Махпиров поделился впечатлениями от экспедиции 1000 лет спустя по пути Махмуда Кашгарского. Также выступили представители мэрии Каракола, университетов и этнокультурных объединений, отметив важность укрепления межэтнических связей. В завершение мероприятия мэр Каракола Фархат Алджамбаев вручил Карлину Махпирову благодарственное письмо за вклад в народную дипломатию. Участники подчеркнули, что такие инициативы способствуют единству и взаимопониманию между Казахстаном и Кыргызстаном. Yaqında Tashkentdagi Madaniyat Ministrligi binosida Almuta shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Karlin Mahpirovning 60 yoshlik tavalludiga bag'ishlangan Qozog'iston va O'zbekiston do'stligi Turk dunyosi fikrdoshligining ulgusi mavzusida duklak ustal bo'lib o'tdi. Chara tadbirda ikki mamlakat ara madaniyat xayr-xalqlik munosabatlarining taraqqiyot yetkazishga qo'shgan to'hfasi uchun Karlin Mahpirov fidoyi medali bilan taqdirlandi. İştirakçılar Qozog'iston va O'zbekistonning o'rtaq tarixiy va madaniy kodini kuchaytirishga munosabatlik fikr almashtirib, bu xil salohiyatlik bosh qo'shishlarning turkshunoslikni taraqqiy ettirishga zo'r ahamiyatli ekanligini alohida ta'kidladi. 23 ноября в школе номер 49 города Алматы состоялся форум уйгурской молодежи, посвященный 950-летию энциклопедического словаря тюркских языков «Дивани Лугат ат-Тюрк», написанного Махмудом Кашгари в 1074 году. Организаторами выступили Совет уйгурской молодежи городского уйгурского этнокультурного центра Алматы и Жигитбиши молодежи города. На форуме выступили известные ученые, писатели и общественные деятели, обсудившие вклад Махмуда Кашгари в развитие тюркского мира. Активисты молодежного движения были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Dekabr kuni Almuta shahri Do'stlik uyida Ziya Samedining 110 yilligiga bag'ishlangan qalami xalq uchun xizmat qilgan xalq yozuvchisi mavzusida duglak ustal bo'lib o'tdi. Mazkur chora tadbirni Almuta shahri Bo'stonliq nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazining Turan Dunyosi fondi uyushtirdi. Chora tadbirda yozuvchining umr bayoni, ijodiy merosi, emgaklarining tarbiyaviy ahamiyati va Uyg'ur adabiyotining bugungi masalalari muhokama qilindi. Dokladlar bilan ko'rnaklik olimlar Rahmatjon Yusupov va Alimjon Hamrayev so'z qildi. Oxirida Ziya Samedining farzandlari Bilqiz va Yashin Samedilar uyushtiruvchilarga ham qatnashuvchilarga minnatdorligini izhor qildi. В Алматы была вручена золотая медаль Чукана Валиханова Исмаилджану Иминову за его выдающийся вклад в чукановедение и исследование Центральной Азии. Награду вручил председатель географического сообщества Казах Geography Ахмедкали Медеу. Исмаилджан Иминов, известный писатель, публицист и этнограф, дважды исследовал по маршруту экспедиции Чукана Валиханова и был научным руководителем экспедиции в Кашгарию в 2014 году. Он участвовал в многочисленных экспедициях в Кашгарию, Туву, на Арал и по Южному Казахстану. Автор более 300 научных статей, а также книг, таких как «Моя Кашгария», «По караванному пути Великого Чукана», «В сердце Азии». Исмаилджан Иминов также является членом географического сообщества Казах Geography, также является членом Союза писателей Казахстана и членом Казахского пен-клуба. Его заслуги были также признаны званием почетный гражданин Жабылского района Алматинской области.
16 декабр күні Астана шәһәрендә президент Қасым-Жомарт Кемелоғлы Тоқаевның Мұстақиллық һәммәдән қыммәт намлық программалык мақаласы асасында устазлар арасында бу қыммәтлікләрне тәгърип кылыш мәксәдендә жылның әң яхшы устаз ва жылның әң яхшы яшь мутахассис намлык җумһуриятлек мәрасим үткәрелде. Абдулла Розбақаев намыдагы номер 153 мектеп гимназиясының муалlimләре бу мәрасимгә катнашып, төвәндәге мукафатларга сазавар булды. Юсупова Зарина Исраил кызы казак теле ва әдәбияты фәненең муаллиме, жылның әң яхшы яшь мутахассис. Курбанова Альбина Ситвалды кызы казак теле ва әдәбияты фәненең муаллиме, жылның әң яхшы устазы. Шами Гүзәл Илемҗан кызы инглиз теле фәненең муаллиме, жылның әң яхшы устазы ва башкалар. Бу мукафат уларның белем бериш сahәсенә кушкан зур хәссәсе ва кәсби маһаратын испатлайды. Устазларымызга иҗади илһам ва яңа чокылардан көрүнешләрне тиләп калабыз. В Алматы общественный фонд «Джанан» провел благотворительную новогоднюю елку для особенных детей и взрослых инвалидов с детства. Мероприятие собрало 160 детей и 320 человек с родителями. На организацию елки было потрачено более 700 тысяч тенге, собранных фондом. Праздник стал важным событием для участников, подарив радость и незабываемые впечатления. Декабрь күні Қазақстан Халқы Ассамблеясының Жұмһуриятлік Жомарт Жан намлық лайыхасы даирсida номер 89 мектепте хайыр-хақлық акция өткізілді. Еңі жыл харпысыда балаларға еңі жыллық татлықлар тәқдім қылынды. Акция Алматы шәһәре Уйғур яшьләр кеңеше шәһәрлек Уйғур этно мәдәният мәркәзе ва Түрксіб мәдәният мәркәзенең куллап-куәтлеше белән өткізілді. Assalamu alaikum. Bir nechta turistlarga ko'rnakli shahar Chimenglovotning Uyg'ur dengizi nomli kitobini taqdim qildim. Hozirgi zamon Uyg'ur she'riyati asmida o'ziga xos sevgi qalb ham nurli tafakkur bilan tug'ilgan yangi yorug' yulduz ilohiy iste'dod sahifasi shoirlik yosh shoira Chimenglovotning she'rlar va dastonlar to'plami kiril yozig'ida yorug' kirdi. Aynan munosabki iste'dod tegisining o'ziga xos alohida xususiyati shundan iboratki, o'zi bevosita mansub bo'lgan milliy adabiyotga yangicha dunyo qarash bilan qovushgan yangicha o'y, yangi fikr, yangicha obraz ham yangi xarakter ilib kirdi. Xususan, bu hol badiiy adabiyotning faol tarkibiy qismi she'riyat maydoniga qadam qo'ygan adiblarning o'zlik ijodida namoyon bo'ldi. Uyg'ur regionida Chimenglovot hozirgi zamon uchun Uyg'ur she'riyati asmida ana shundoq o'ziga xos sevgan qalb bilan nurli tafakkur bilan tug'ilgan yangi yorug' yulduz ilohiy iste'dod sahifasidir. Biroq muqaddam shoir Chimenglovot Xitoyning zulm hukmronligi bilan turmaga tushib, hozirgi kunda hayotda bor yo'qligi bizga bema'lum. Shoira ijodidan bir dasta chiman cho'g'liq kabi ushbu majmunni dil ko'zi bilan ko'zdan kechirgach, sizning yuqoridagi fikrlarga qo'shishingizga ishonchimiz komil. 25 декабря в Алматы состоялось торжественное празднование 30-летия маслихата города Алматы. В мероприятии приняли участие аким города Алматы Ербулат Аскербекович Досаев, депутаты и общественные деятели. В ходе события заместитель председателя Республиканского Игурского этнокультурного центра Рустам Кайриев был награжден медалью за его вклад в развитие города и активное участие в общественной жизни. Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет в ваш дом счастья, успехов и новых ярких моментов. Hürmetli көрерменлер, barchаңларның келіп атқан еңі жыл мәйрімі құтлық болсын. Сілерге саламәтлік, амет, берекет, яр болсын. Арзу арманларыңлар орынлансын. Заманымыз теч, асманымыз очық болсын. На этом наша программа подходит к завершению. До встречи и до следующей недели. Шуның белән безнең һәптәлек программамыз ахырлашты. Киләр һәптә 100 күрешкечә һәммәмез аман булайлы.